Ahwefo aha emergency Ghana TV eso mema wakwaba na ene story a yensaka ewo fidiem ha say ne yes sister bi ede na sem ebedan ye say driver ni bi ede car aboni nua bema ena driver ni no omo driver ni na driver ni ka na adwen ede a kire omo eni nti ode bedan ye say yemmoa no na ne nsa entime enka driver ni yenti no ene driver ni no abepiemu ewo fidiem ha se ya ono nso ye bisa ne die nti a ono nso eyesa enti ye nsem ne enko ni nko tie mu nsem emra hye ne so be subscribe na wa like na do comment nso aba comment section asi yenko ni ko hwe video no emra wudi ni biem pacho me de sewa matea no aye kakra kan na me amete ha kra no mente hwe na abonten so fo mam se wa wodu case ba bedan ye se driver bi e de car abowunua na wode car ne bo unua no oba ode ne call hospital oba hospital ho akire mu hwehwe na mu hu ne ka da ho no setie nie driver na ba de ode bedan ye no bo ne tofa kire no ne enko ne nchen me da se ni akwanya ade na wa ma ne so ama me why pacho you pacho me da se ni akwanya ade ama me pacho be 1 month ni ene me nua ni nya accident no na ode ne call hospital honum a otua 500 cedis ewo hospital honum e free honum e de ba fi ye hu no ye nte ne nkan ye ama e kai ye bo no ye ntimi ntina ye sere ne se enka omra mehwe me mpo na se bibi wo honum a yaka na kai wo honum no ye ntwia ena ahyase enso so na wo frɛ na o se car insurance ni hu nti no nya de se obedwane a ye frɛfrɛ ni saa no eni mo frɛ na saa na no se tuma o sesen insurance o car no insurance ni hu nti nya de se obedwane mam se o sesen o se insurance o car no o se car o insurance no ho insurance e wo car no ho nti nya de se obedwane nti okọ he pacho ye nim ba bi a okọ e eno nko ane asem ya waka kire mo ya pacho there bi eno osan so ka kire se ada mekoto no Kumasi hospital honum no me frɛ ne okɔ ya na yentini nka biom no me frɛ ne phone so ka kire me so wo ne wofa 1 week as wontimi nja ne wofa ye ne honum emehwe me nua no na minimade a ne wofa na wawu no ye ma no na me nso me ka kire ne se ni kwan se wo kasa saa because ye nua na we pra no so nim de oye ma abusua no nti saa asem na wo kane de ma obi a wo ba bi a makokɔ a eye ne ya ebia wo wofa na afiri mu eye wo ya oye bibi ma wo yesu ye nua no wo ne koba eme yesu ye didie driver na friend zen pacho friend kwasi twene boa na last na ye hwehwe no be me na ete zen ofa kwasi wo na ade car bo obi a omofra wa na asan tufon mo no me pacho ani die mesere kasa enye se mi tufon na ma mo accident ne sie sie no sa di na de kene ye maka na netie na otweda enti e ba sa na metamo no e de ne ko hospital adehman soro o was na incident ne sie enti me de ko to na akwe sikasem enti ma doctor na ye nse hospital fee metua tantre ana edun no to season enti na je se satam na ya no pa na ye nya adwuma bia na se ana odin wiskasem ena me se doctor nse mesere ne prachewo ka omma to aduru mu ama no at sport na achi makwa ba me betua hospital fee no onzo me kan sa wotia se mame no we nse obitima ne sa ena me to aduru ma yarefo no si bibi na metete nkia no we nse ekomode no meche ho pa ekomode sata na ali nyame ni nya sente fenari na ni family bia mfi offense so embai mi busa no so fi offense na di moto ni bai ina yese ni family bia mfi offense so embai na akoye menene nkoma iti okay iti ye ne se metrencha no we se ekomode no ana me ba mi pie ba beto emo koma no ana we se wa fe na danfo bi kura on so timoto so free offense so ba no so ka danfo no ba kwa na kaja adesa na ka mesoma ye timi hwe ana na danfo no embada na ne se ne be fie timi be fie kra ni din komo no ade cha na pa na ya wada nso ye manko na menete no ono na sabi Kumasi amiti on bibia on be fa mi fi bugo so de ba menchen wa tan fi bibi edi nya ono kra ka Kumasi bia ankanya na bombra iti na wa firi mu na firi wa firi na ana odin ono so na sabi
otua ne metiem enti sa brante a won so de car boni won so tu a na busua tiem enti accident de yen kase wa hyeda ena de car na boni pa no eye enfomso bi na bae a ekofa sa akwanhia ne bae na busua ni abre na omo frɛ wa wo se munim de me wo fa no yema me a no omo so unim de omo nua no yema omo mbra driver ne de me pa che wontwe yes unim de omo nua no yema wo mo what you say nti usko kasa esa brante a ne wonso agina ne ho so osore edi akone aba kone adwuma so onete wei won so onete TV no so e pa ne to ase me pa che antwe se me kan enti apart from day na omo frɛ wa o ka so wo fa free mu ntimi ma ho no mo no wa fra check se guy ne ho te sen e ka ben ne wo ho no wa fra busua no me pa che ali de na me ni di nkomo anapa nya nwume bia me frɛ no chia ngusa ngusie na bra o mu yi ni ko e no na no fa no bi frɛ me wo fra na me ne si say wo opete wo no o frɛ me dan nwume da na ye wada na bra na otwida na ko wie no se minimum se ye yi ali aba ofin so na me se me pa cho mi hu ba na pa na de ne ye wo ho ne doctor ne ye nya ye kuja se ne yi no ba nwume de mi hu ne akosi enti ma ma bi se ka mi fin tanse ne du fia na ka ma frɛ busa ne ye si ko no so woni me ka say no o mo yi na o mo de ne ba ofin so na enche bi akwa mbesi fom na aya mentra se meba behwe no na bia ma matimi am so pacho mati ti ho no ade chen me frɛ ni no se a o mo de na ba offense na me so okay bia bako ndi meba behwe no ti di ne 3 days no na ase nya ye no na ka no ba za no for to be mu na ka na ase eti menya 5 million na me sene ma ali me friend se menya 5 million di me sana ma ko pem se meba ho no so wate era me ko ba mo ni ko se to no phone no me film say aba no was say aba no sa 500 no send ne da ben me pa jeni di ko aso date na me fi ka ba be me ko sha be how many weeks ni and days satan accident na sie nya be sen accident na sie nya be 5 days wo bisa on accident wo say see bosumi ni me boa patrisi 28 January nti January ye keka ko 1 month usika apart from na no case ne ba ha wo send 1,500 edema ofa no na sika akodi onum nyina ye 500 Ghana well let's go do nyina 1,000 cedis edu nti oba ka sen na mabo man patrol sisi ade ya boka 7,000 receipt we patrol receipt wo ho no oba asam na aba maybe they me pentro asam na aba accident sebe obi nhyada enka se asumasi twimoto nam ha mani gani pa na mama pia car na card pan na akobo na hwe ho etumuma yenka no kre e wasem ni mu hospital bills receipt wo ho ebia enuane obedi wo fie ne yenya receipt but yenya realistic kakra e kasen e na mabo 1 month hospital bill ne nko a na ye de ade ya pacho ye de aduane wo fie a wo di ni so kokomia ni kro na eti hospital bill no eno ne yesen pacho hospital bill na je se mesa hwe receipt ese ye check oba yenka say accident abenti no ye ba be boy siremu aye bo siremu ke twabo kese bia e wom za twene bo to wanya de but yentwa atwamene bo emfanto ho ma no pacho de bia eti moma yenye realistic ni yenka no kre e wom ba bia ote ti misrew 7,000 de waka ba ye gitum enye ye because yenya receipt no evidence wa ye bone de but yentwa atwamene bo emfanto ne so eti per receipt ni nyina abra na yehu baby a okoko miye ni kuro sika wo moje aduane a wodie ne yenka ni nyina mom na yemfa nto twene anim why twene bo a yes madam o ka insurance wo ho am ba chon ka insurance wo ho na insurance wo ka no ho de ka na bonipa anamo be no watu e de afa insurance no okay insurance ne de after now admin 2 anamo unyentu anamo bia na che say ka na de abonipa no emfa wo ho because as a driver what the car bonipa first thing what report on Hama police ba start am na see no me ba what report one kasa what report on Hama police so the car bonipa unim sa amra no say driver ni what the car bonipa as a report e de ma Ghana police service why is adwuma no me ba je menye adentia me ba je me sorry se manya sa enti bibia ye sorry ye ni momra o ntese ye de mra eye adwuma twene bo a case mi wagidie se ama Lawson ha nkenu anu no because wadanfo a wama information e kire ba bia atekra wo se woni nkasa
Who be saying adentina or chira kwan me wa. Oh mama me ba che o neti nyanze. Sama dan for no of fire no. Na December ni na me ne wo. Oh me say openchim. Mate me be say me wo de enti a wo no wadan for na ya aka. Asa me chiri mu kakra. Say o chira kwan de enti a. Say nchimu na me be chiri mu. De enti a. Nyanze. December na e problem kakra. Ono so o em spedava nti o de car ni praga bi nya accident. Ah na no so da won decide February 12 no. Na ya wada. Kra na me ne wotafo court ho. Iti na me ne nam. Ti me na am say me have be frame say wo hu so mo kan ho asem wo Lawson TV say o de motu anya accident na na say me ni nya yi save sika sam na me den me kwa ma me nso isi kan e ba sa na say kan isi wondi mi amali kwa me ga sa me sire no bisia bia we na wo na me gigi da bi wadanfo no ya fra no kra ma ne kansa wo ne na ya aka ansa kra na education ne ba ne kra bia nim maranfo so ne nkasa ono mama me ba je o ono ni npa me na me de kan ma ntiti wonya asem a make match enye possible tafu police station ye kwa banyina me ana me de na because na me de ma na unim say police hwehwe o wa che me nim yeso mama Kroben police station a odi case ne koy Central Police MTT Central Police Station MTTD police nyamfre o me hu police ni ko police for mfre wo phone so say ye hia o me nim de me score na o me phone but me ni obi anga sai say that's a call back ra on fa say ye hwan on say me ba je utu obi hwe wani mama fro car pen yo ma fro trotro da o pan kono kwa zo me yusu ka ma fro car da enti say akwanhia na aba na nipa ne da ho no ma se ahokyere enti no ye frame ya memfi e kan so abusuen kan bi nhye mu be ma dia na aka kire abusuen no me ni mesre abusuen na nse e sign na ba nti mo se mo fa ncheme na ye nyina enti ne ni nhwe ali ma na honto o say mesre abusuen na nse mesre mo e kana ba e sign edi mesre mo na ye nyina ye nkan ni mu ye nhwe ali ma na honto no nti case na ma ha nka ba kan sa asem yi case na ma ha nka ba kan sa asem odewe e de kire abusuen nka ba kan wo ma me na ti he mi hwe ye oba tan ni yam hyehye no wo fa na ti we enti nka ko fie kwa na akoka kire o ma me say na to me wo here driver anything can happen me ti he me yensentwire ni amekasa ma no ti mi pa etimi kwa court case ba dia se ye pa cho ye pa won chew dia se ye tu wan na mo ye tu wan na mo nti wo here driver akwanhia mpa ho da yenka se ye ni da ho ba o ma me ni wo fa nie ma me ni wo fa boni amakofa abani o omedi wachi na ne atopa kra na adebe kwa abusuan ne ho no mama o time amwa peska dia be support ya brante na eno so wo ho wanye we nyina to say the case ne beto afidie so afi na waduru ha awo mama o sesan isi chopa no amu chopa ne de sabe abrante ne na ya wabubu o pa ne to asi mama chopa ne ntimi mfa ma me se ma hwe na tisu ye wo hwe na afidie so a oba tan san na ho ye o ho dwire me papa ho dwire me abrante chese na sem ne ye me ya se de osi pa ne to ase wo fom ho dwire me e bi kura nka wonya support bi kura na ntentem e bi a doctors e de enu a ano odin kura keka na nka e bi kura wogina ho be ne hwe obi abrante o wona koba na abusuye didi wo afa wo so wo hwemo oye bibia owu ye sa ye oya ono so wona koba e ma abusuye nya bidie enti Ghana Police Service wa mo hwehwewo yeso de ye ntomra enti ye beja wa ma police akwanhie si a drivers no mutie ye mutwi car na aya mutie Lawsonfm Afisem utwi car na akwanhie ba de car bo obi a report wo ma police enyame na meka ase mu ya kire mu munim Ghana mra enti twene a ye beja e de ama police because yes Central Police Station ena omoye report no police hwehwew ya pewa ye nyaw na police asem omo ka kire abaye yi ne se omomodin ase onu abehu ba bi a wo okopɛ wen Lawson na beboa no enti ya frɛ police omo so omo kwaya de wo Central ye mo omo 20 minutes on bedru ha sei timon twen wa bonte o police for ne ba na wa nkasa wo ne wo maame ne wo fa e wo ha ide enye den na wakɔkyerɛ wa no asem omo beli wa bail conditions omo de be ma wo no na ya to so afiri ho oi nti awo mama yenya ne sa we de mo wa ha ide enya asem dindin bia eye kwanhia ne ba ye police fo nkɔkye ne ntum nkase akwanhia nti ne ye kɔsen no
nti ma police for ni omo adwuma ye nje omo adwuma anye why mam say wa ye fa ma police no na monto aso mfiri ho why nti montwa ma bonten ho medase so jibre ma yekohwe video no eba ye na driver ni the first place no wanya je because untimi emfa car emobi na afeide why wadwen so behwe nipa no na afeide omo frewa nsem a wo ka kire omo ne de emfa kwan mu na se na MFK kan ye no sisi an case no ewa police for nsa entini ye behwe mu na omo nso aye omo de omo ye wia na yehu bebia ye nso ye be de ye beto aso edi efiri nti story we bibia beto fon bia na ebusia me de ebeba besom me ka osa ha egusa emergency Ghana TV so channel so be subscribe na wa like na wa do comment so aba comment section na ase edi ameje so ani catch mami esi NS na ebusia ye be sanso edi nhyiemu e wa ha bi makwa